Iti napalabas, nakasuron ni Siasya. Iti makita na ni Elisa anakilugan kini Jorin. Iti regalo na alugan iti baro. Idi tamadanon ti pandangan, kinasarita ni Chuna ni Jorin, akasango na ni Siasya amangan. Ngem saan akayat ti baro. Banag ang nakasununan ti balasang. Nag-walk out iti padaya, gapo iti nalaos apan nakabadrip na. Ket ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Siasya! Siasya! Saan ka pumanaw, iha? Bangan ka pa'y. Saanan anang ikaskasuhan ni? Imadayulatan. Paasol ni Elisa na ito eh. Oh, daapay ko maabasol na. Oh, gaputay so ti si Mango na nakisango kini Jorin. Ang bibisin tumat namin. Honey. Mapanak iti ayanda. Ibagak ang nag-walk out ni Siasya. Honey, agsubli ka. Honey! Lagi mas dagiti putahe wa, Jorin. Gaputan na laing dagiti nagluto. Sige, mangan kalata. Karga apay ta plato. Oh, nagsaya at lakit ginti pa ng sangailim ka ni Elisa, Jorin. Mami. Nagswerte ka kit di mata ni Elisa. Ti pa'y anak ko timang karga, di tapinggan mo. Alam, ma'am. Jakmat imbaga nga iso timang karga ititinggan ko. Siyak tinagboluntaryo a karga akti plato ni Elisa, mami. Ha! Nakainimas si panangan niyo ato Ngam ni siya ng regalo kan ka iti nakangingin na kotse. Awanan, pimanawan. Apay, nalpas ka din anangan, mami. Saan anangan? Gaputa nag-walk out. Masuron kan ka. Ha? Ape, masuron ni Siasya, ma'am. Gapukan ka, Elisa. Anya? Gapukan niya? Apay, asak ni magagapo, Ma'am Chona. Gaputa inagaw mo kan kuana ti atensyon ni Jorin. Anya? Di ka kadi mabain ang makisaango amangan iti anak ko. Idinto ta urayan itay ni Siasya. Ha? Ma'am, jakmat pagayatan ti panagsango mi amangan iti anak yo. Siyak tinangawis kinkuha na amangan kami kini Elisa, mami. Di ka kadi mabain kini Siasya, Jorin. Rinikalwan na ka iti nakangin na alugan. Ngamnikit din Elisa ti ipang pangruna masanga ilyan. Adda kay mo't anak kasango itay kini Siasya, mami. Wanyam si katikayat na makasango. Asaan kiti ada kami kani papaam. Awan ti mabalin. No nagpauyo ni Siasya. Masapol ngay aywa. Saanan nga ubing abasit. Nga no agpauyo kat ay aywak, mami. Aniya? Mumato man ang depresyon ko no kastuya na laos ti pungtot ko. Isong agtumara kiti agas ko. Dinadal ni Elisa tinaragsak ko mga aldaw ni Siasya. Honey, open yung parsak mo ba't ti baso? Gaputan jak mapagkalma tirik na ka. Anya? Imbagak ka ni Jorin nga ayawin na ni Siasya ngam saan na kayat. Gaputa saan nga ubing abasit ni Siasya. Tapno ay aywan ti anak ta. Oh, anya nga tatay toy. Sige, dito'y kapailaeng. Aging nga nga agkalma tirik nam. Panawan ka pa ita ay baknising. Tapno kaduan na ka.
Pwisit. Ako reka. Anya nga tanong ag artista haklangan. Agin aatake ak. Oh! Jurin, apay ngagtataray mo lagi titawa si Markiti Balayo. Ha? Uwan nga agpaiso. Anya tinapasamak. Jurin, ni Mami naatake! Ha? Saan? Elisa, agure kabit. Inakitaan ni Mami. Juan. Kasta unang titanag ni Jurin. Gabuiti pa naka-atake ni Ma'am Chona. Diyos ko, di mo ko may palubos nga tataka sa mapasamak kini Ma'am Chona. Chona, again ka. Chona! Dad, inakisagana gilugan. Taita-rito ni Mami di ospital. Sige, partakam. Makapuot sandan. Kani, kaya't mo kanimanan ti mo ospital. Saan? Diyak kaya't nga ipandak ni sa ospital. Singmong batan ni Mami. Uwan, katagyaman nakta nakapuot na tlangan. Mami, siguro kat naliwayan nyo manan tinagtumar iti agas itay bigat. Iso an high blood kayo manan. Sika tiga po na anahay blatak Jurin. Anya? Takayo kanelisa. Hani, apay apabasulang ida. Isu tiga po na no apay anak apong tutakit ay. Ang hay bladak manen. Kumusta nga tamatan ni Ma'am Chona? Di matlangan umawag ni Junin. Tapno maamak kumamat no niyan ti kasasaad ni Ma'am. Elisa, sipod itay simangpat ka kat may kulkulang kan. Uno. Naipwera ka kadi itipaskan anapanam? Iso may kulkulang ka? Ha? Ani? Ay, saan nanang? Sakit di ati na si kaso analaing ni Jurin. Apay nga roda may kulkulang ka? Kaputa saan ka nakapagpakada itayin kini Jurin. Sakbaya nagawid ak nanang. Anya? Tapay? Gaputa na atake manan ni Ma'am Chona. Iso ajak nakapagpakada itayan. Madamang arayatan da pay langit ay pumanawa kiti balayda. Anya? Kasta ka di? Wan nanang. Iti anya gapo na atake. Siyak nga minti kasango ni Jurin anangan. Saan kat ani siya? Dayjay, tinaka-atakyan ni Chona. Wan nanang. Kapoy ti dayjay. Sigurado akapong tutnak tumanan ni Ma'am Chona. Durin, si kamanan ti poon tinaghibladan ni Mamim. Uwan nga rod, Dad. Katlo di mo latta tong palen dya imbaga na itay. Amangan no ag high blood tumanan. Kasladyak kahit ti mapanidya balay da siya.
Tapno ay aywak laang, Dad. Kaya't mo nga rod nga ag-high blood manan ni Mamim. Mauna yan. Mapan kan tulatan. Duatan to amapan, Dad. Anya? Kaya't ko ako yugan nak. Tapno kadwa kayo amakisarita kin Shasha. Hello, Griselda. Nakawag ka manan. Nakasangpad ka din ni Elisa di Tabalayo? Juan, ngam problemado si Mangpad. Manan? No saan asikat ag problema? Timot anak mo. Anya tinapasamak tako nam a problemado. Nag-high blood ka numanan ni Jonah. Anya? Kantipon tinag-high bloodan na. Dadyo rin kanti anak ko. Apay, anya tinapasamak? Ni kanu ngamin Elisa ti kinasango ni Jorin anangan. Kat naitsapwera ni Shasha. Ah. Iso nag-walk out. Kat saanan anangan anagawid. Kasta. Kapoy ti dayta. Nakapungtot kanu ni Chona. Sinider na ti anak ko. Ah, Kat simrak iti unag ti balay na. Di tanan ang high blood ni Chona. anya? Unay akinamalas na. Huwag nga rod. Taimbis ko maanaragsak ita nga aldaw a panaggraduaran ti anak na. Kat saan? Tanag pungtot. Aging ga na high blood. Kasta gayam tinapasamak ken kuana. Kumusta ti marikrik na yo, Mami? Nasaya atin tirik na, iho. Nasayaat no kasta, Mami. Kasta unay adanag mi manan kini Daddy. Sobra kamot namin. Mami, alis to kayo ngamin unay ngagpungtot. Asino ti sana makapungtot? Inad-adam nga ni ka ni ti atensyon ni Elisa nga ni Shasha anang regalo kan kay ti kotse. Mami, Nakangingi na diya insagot kan ka ni Shasha. Idinto ta ni Elisa kat awan ti insagot na kan ka. Ima-ima. Mami, Oh. Apay, akas lang na ikulan ka. Maamiris mo ka din, tipitot mo. awan amok abigdot ko. Iti panang nga ilik kini Elisa, Mami. Di mo ni patangawan pitot mo. Ala, mapan ka ija mansyon da Shasha. Ay wam. Gaputa rin ni galwan na ka, itingingin na kotse. Hello, Dominic. Kumusta ka, Ana? Nadamag ko. Nag-high blood ka manin. Wan. At yung kami di ka po na. Gapo ka ni Jorin. Tabay. Agasem. Ad-adda ani Elisa tinas asikaso na ngam ni Shasha. Dahil talain, na-high blood kan. Wan, tamabainak ka ni Shasha. Ida niya aga po. Gapo ta rin ni galwan ni Shasha itingingida na kotse. Kalpasan na. Kaslawan anyawan ka ni Jorin, ti kaadda na. Kasano nga min tinapasamak? Di lang mapalin nga istorya. Ni Elisa tinas asikaso kan kinasango ni Jorin anangan. Hmm? Kapoy ti dayta. Nasaktan tirik na ni Shasha kat pimanawan saan anangan. Aniya. Isu tinaghay bladak. Ngam ko na kini Jorin ang mapanay-aywan ni Shasha. Oh. Aniya.
Paayayo makaslawbing? Tapno maalay-ayan tiluksaw na iti anak ko. Amom, awan dakas nginaramid ni Jorin. Isa pa nagkunakat sana na rumbang amapan. Wino dinan ay aywan ni Siyasya. Basta po lamay ayo na. Takayat ko nga iso, ti ayatan ni Jorin. Daddy, intan na di mansyon da siya. Sigalatan ti mapan, iho. Ha? Apay, Dad? Ti amok man kat kuyugan nak. Imawag namin ni Edwin akatalag ko Jetalier. Kat ko na nga adda makasapol kanyak. Iso asikalatan ti mapan. Pauna yan. Saan ka kumaama kaluksaw, iti saan ko apanang kuyog kan ka? No sandak ako yugan. Sa anak amapan. Oh, tapay. Kano pampanunutan. Awan basol ko itinapasamak. Anya? Uwan, Dad. No kasapulan nga isublik tilugan. Aramidak. Tapno awan gapuna nga agsakit tinakam ni Sasha. Agayan ayat kami kin Jorin. Hangam, anyan to nga tati pagpanagan ti ayan ayat mi. No maamuan to dagiti tatakkel na. Elisa, apauk. Lolo, Anya ayati pampanunutam. Apa anak adayaw titurong dagiti mata. awan, Lolo. When now, ni Jorain. Ha? Ay, saan, Lolo? Ay na, saan mo kuman nga ilibak? No isaw ti pampanunutam. Di na ko mapaglibakan, apauk. Wan, Lolo. Iso ti pampanunota kita umasidag kayo kanyak. Apay inaklon mo ti ayat na. Ha? Tay ko nakaon, di na ko mapaglibakan. Anya nga tati sumpat ko. Elisa, urayag ti sungbat ti saludsod kaw. San pa nga itati na panawan? Tapno'y pudnok nga dan nabukal a relasyon ni Jorin. Apaw, ulitak ka di manan ti saludsod kaw. Ay, saan anas kan nga ulitin niyo pa, Lolo? Awan pa di relasyon mi kin Jorin. Sapay kuma, tapudlo day ta nga ibagbagam. Diyos ko, amo kapasol ti agulpod. Nga magkapilitan. Iso apakawan tak kuma, apo. Nakadano nakmatlaangan dito yung mansyon da Sasha. Imbag ta nakalukat ti gate. Kat ni Sir kaadagos ti lugan dito para angan ti mansyon da. Nujakla pampanunutan ako maruman ng high blood ni Mami. Sa anak ng umay dito eh. Ha? Ni Elisa. Iso da ito'y umawawag. Apay nga ta. Hello, Elisa. Hello, Jorin. Ayan mo? Kwa. Anyit isumbat ko.
agul budak kadi iti ay ayatak. Jurin, ayan mo, kunag. Ay, kwa. Siya. Isumat tanday tao masitag ganyak. Diyos ko. Anya ti aramidak. Anya ti isumbat ko kini Elisa. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti